KSA 11 Songkret Rock atum pen BLT Accord Class 8 paprai vek nang jipu akemang pen kacesong asai kedeng. Song ko rapli aso atum pen perang ke amai kepa. Hanjang langsung Youth Club atum pen Computer Certificate kerong. Kardom karbi prime time lung pen bir tarhan ma thare harmony pen nan bir tang ton pen arjik tha KSA Simeon pen patil pi ponsi Songkret Rock asong atum pen dongmoka la pen hanjang lang su pen nang barsi matijong ni phai crazy arni an dipurong supi Samson Singh ti Amir Biri alongan nang palisi puthot karbi anglong autonomous council along pinpur alo ke pajir dam abirta kar news along birta nangle KSA Simeon pen patil pi ponsi Songkret Rock chelang pen matijong ni phai narkep arni pen dongmoka la pen Hanjang langsung pen nang barsi matijong ni phai crazy arni an dipuarong sipian nang palisi BLT Accord Class 8 paprai vek nang jipu akemang pen kacesong asai kedeng alang litum pen karbi anglo autonomous council along pinpor alo kepajir dam jiaphan palilo sitame karbi anglo autonomous council kachari kethe keding atum inut nata amethang anghoi along kachingni abang avidet aputhak ni plian akeng pen kewang lu charlie asong atum pen ningduk alam the chepaklang. Go back, go back. Song ko rapli asong tumpen matijong ni phai crazy arni district press club asai hem alang pherangke amai ke pado pone berta card news pherangke pen berta napale Karbi Anglo Autonomous Council pen 123 Amendment Bill 2015 apot kham khewek nang jipusi song inko rapli asong tumpen pherangke amai along ningje lapen Constitution of Village Council sitame CN2 nangji athe laso aron ke inglong aso aphan kali lapen sixdul aron karkan pusi song inko rapli asong atum pen ke jong pado bangso a village council along UPDS alamdon kache tok akhut ke jok pon thot aputhak song inko rapli asong atum pen UPDS atum aphan kaching wa je aphan aphong lo palelo sitame UPDS asong pen song inko rapli asong atum pen kaching wa je along klam along wang vedet busi song ko rapli asong to pet ninje state election commission pen election aka conduct hala sunaka conduct aja ko bang litum pidet ko asila so puthak bang la so puthak abang ke prabjin pen karbeng autonomous council pen si emergency session hang pen hala so puthak ke khang ni phan si ni litum ni pen chuning ripong la pen ke la sol thak puthak 2013 naningkan Karbi Anglo Autonomous Council pen village council puthak model draft bill ka silam to halasom model draft bill ka silama bang ta prabjin pen chi withdraw nangdi la so puthak Karbi Anglo Autonomous Council pen tok jir pen isi ke parai pen la so puthak central government atum lo nangji kali pulo dang pen hitung laso ka chesong bang amede ansung se tengpon to la penge laso ka chesong long kadu be karbeng long arat kurpak len se laso ka chesong non ke bang ji 2019 aningkan arkoi chiklo ni phai krethom arni anke man ki do high court pen alam toy Karbi Anglo Autonomous Council aphan akimi electoral roll selam nang popu apor kipi ateng pen pini arnian cheklojon tro an apor chok tanglo lasi Karbi Anglo Autonomous Council atum jongsi la apor ke hotpon ateng pen claim kle pulote Karbi Anglo aro project ka chesong sitame chesong pon ang kokpo pusi song ko raplong song ko rapli asong atum pen pherang ke amaya long ningje lawyer nirdek mote Karbi Anglo Autonomous Council e নতুন রুলস বানাবো লাগে as per section to the Indian Constitution paragraph 2 কিন্তু কার্বি আংলো অটোনমাস কাউন্সিল ইতিয়ালৈকে এইটো রুল ফ্রেম কৰা নাই ইয়াৰ কাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছো যে কাৰ্বি আংলো অটোনমাস কাউন্সিল যদি 13 জানুৱাৰী 2019 যদি নিউ রুল ফ্রেম নকৰে তেনেহলে আমি 24টা সংগঠন মিলি 14 জানুৱাৰী 2019 পৰা আমি প্ৰতিবাদ কৰি যাম আৰু লগত মই ক'ব বিচাৰিছো যে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল অতি শীঘ্ৰে
অতি শীঘ্ৰে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে সেশন বহিব লাগে সেশন বহি ৰেজুলেশ্যন ল'ব লাগে আৰু তাৰপিছত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল 123rd এমেণ্ডমেণ্ট বিল অপ'জ কৰিব লাগে আৰু লগত 2013 মডেল ড্ৰাফ্ট বিল যিটো ভিলেজ কাউন্সিলৰ ড্ৰাফ্ট বিল বনাইছে সেইটো তাৰমানে এইটো ড্ৰাফ্ট বিলো অপ'জ কৰিব লাগে আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলক অতি শীঘ্ৰে এই তিনিটা পইণ্ট অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিব লাগে নহ'লে আমি ভৱিষ্যত ৰাজপথত ওলাবলগীয়া বাধ্য Hanjang Langso Youth Club Atumpen, Matijong ne Pai Crazy Arni Adap, Porpai Cap Apor Malompen, Metanga Sahem Along, Computer Asike, Kendun Atumapan, Certificate Keron Amai, Kangnia Birta, Bogajan Ben, Aperanke Birta Nangpale. Education in Basic Vocation and Soft Skill on Computer Training, Pu Aputak Nehru Yuwa Kendra. Dipu Karbi Anglong Atum, Ketan Ateng Sikidam Tang, Chiti ni Pai Sil Cap Arni Pen, Chiklo John Tom Aparman, Seke Kipi, Padosi, Lasso Certificate Ron Ponlo. Hanjang Langso Youth Club Amai Pu Harsing Bay Pen Kachepai Pu Pon Amai Along Alui Aman Pen Rat Sai Klembang Sanjay Tiso Diliram Terang Niru Yuwa Kendra Bokajan Pen Duniram Singna Sarsing Tiso Lapen Bokajan Press Club Achun Bang Anand Terang Atum Chetong Dun Maike Pha Alam Hanjang Langso Youth Club Achun Bang Sanjay Tiso Pensi Lamjai Pondo Mailong Chetong Dun Alui Atum Pen Ali Kilong Lapen, Nona Kaya Long Akinang Sot Alam Hai Hui Klar Dak Pen, Tan Pajir Mi Ponsi Mai Mesen Pen, Pachun Ponlo. Nun Mulam Soporhan Birtamu, Ton Ponik Sine. Aturkimi Academy Jifu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 am to 1 pm. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. GR Infra Projects Limited. Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Micro Engineering, authorized dealer. First floor, Cooperative Building, Difu Karbi Anglong, Assam. Contact number 9435503710 or 8638223203 or 8628441464. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along long pon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. Dinamu Pibutat Bertalo, Wangtulo. PNRD Lapen, Tourism Asai Kamatumpen, Matijong ni Pai Cap Arni, Adapor Pai Cracia, Rachitima Porpen, Karbiang Autonomous Council, EM, Lunsing Teron upon Karchu Daba Berta, Perankepen Berta Nangpale. Karbiang Autonomous Council, EM, Lunsing Teron upon PNRD. Lapen Tourism Asai Kam Atumpen, Karchu Asai Kedeng. Karchu Asai along Sai Kam Saipu, Pen. Sai Kam along Sai Duan Mesen Pen. Keklem kedam Pamiji upon Karbi Anglo Autonomous Council EM Lunsing Teron Pen Japon Si Kachingwai Rabdin Amai Padopon Lasohud PNRD Deputy Director Richard Rongpi UDA Mohen Kiling LDA Bidasing England Lapen Tourism Asai Kam Deputy Director Mirjeng Rongha Atum Chetong Dun
West Karbi Anglong District Dongkamukam Arong Supi Along Kido Khorsing Bay Memorial Children Park Along Kipang Thera Abang Kavidet Ajo Klim Sumalatum Kijo Yapan Katora Puthak Matijong ni Phai Kap Arni Pherang Kepen Birta Nang Pale West Karbi Anglong District Dongkamukam Arong Supi Along Kido Khorsing Bay Memorial Children Park Kedam Tang 2016 Aningkan Arkoi Chiklo ni Phai Kethom Arnisi Osomar Atum Kijo Kelang Adip Ing Puponlo Sitame Ningkan Kethomati Bangso Park Along Miri Hing Ariyai Hoi Kewar Thip Ajo Klim Sumar Kijo Yapan Kasik Sak Do Koklo Karche Tang Amir Lapen Thengpi Arong So Hai Hui Anta Langki Pibidat Ajo Kiti Pang Cheng Bom Tang Lobusi Cherok Nok Arad Tumpen Pachini Jong Sinon Kebang GR Town Committee Ahin Pen Kelang Charipon Ave Polote Klim Sumar Atum Kejo Yadim Avidat Po Karbi Prime Time Melapan Sikang Ton Ponigla Domi Thakme Kurwang Tu